tua ba morena wa rona Jesu Kriste. Ora le motsotso sedi a tumetse tseo ka tsona ke memang botlhe ba kenang ka hare ho tempele ho rorisa lebitso la Jehova e le ka nnete a re khumameng re rapeleng ba itshepelang Jehova ba jwalo ka thaba ya Sione e kekeng ya sisinyeha e tiileng ka ho sa feleng. Ke mo re reng dithaba di tiela Jerusalema hare, Jehova o tiela setjhaba sa hae hare jwale o isa ka ho sa feleng. Ka lebaka la ho ba re re thuso ya rona e lebitsong la Jehova ya entseng mahodimo le lefatshe, mme a boloka nnete ka ho sa feleng. Amen. Kutleo e halalelang a ka lena mohau le lereko le modimo wa rona le ntata wa rona le moya o halalelang. Amen. Ha re kena ka hare ho tshebeletso ena hoseng mona, bongata ba rona re kena ka monyakallo hobane ke letsatsi leo modimo wa rona Mokreste a re tshepisitseng lona. Ba bang ba rona re kena re le ba banyenyane ka hare ho tempele, ba bang ba rona re a qala ho kena ka hare ho tempele ena. Le ha o le jwalo ba teng ba ntseng ba kena ka hare ba rorisa morena ka hare ho tempele ena, empa pela sefahleho sa hae re bantle rohle, wa re rata modimo wa rona. Ka hoo a re tsweleng pele re amohelaneng ka hare ho tempele ena ka ho bina Hosana 318. Ke tsamaiswa ke morena o haufi le nna wa nkalosa. Ka letsoho la Jesu wa ntekola hape wa ntopolla. Dumelang. Phuteo e halalelang dumelang. A re tswela pele re tadima mo Psalm Psalm 43 e reng romela lesedi la hao le nnete ya hao di tle di ntsamaise di nkise thabeng e kgethehileng
leng thabeng ya hao le meahong ya hao ke tle ke finyelle a letareng ya Modimo ho Modimo o ko thabelang ke lesedi la nnete fela le Modimo ke lesedi la nnete fela leo re le fumanang ho Modimo wa rona. Tsatsing lena re tlo bina ka style ka different. Ona le ba ya tlhophileng hore ba tla ipinela ba re bo mme ha ba bina ba slow moya ha o wa tsamaisi. Tlo qala ka Omphile
Jesu moloki e motle. Tlosa o nna dibetsohle. Hobane ke rona ba itshepelang morena ya tla re pholosang. A re tswela pele re bina re tadima mo Psalme Psalm 95 e re tlohong re phahamise dipina tsa rona ho Jehova. Le meoho ya rona ya nyakallo ho lefika la poloko ya rona. Re tlhaise ho yena ka dithoko. Re utlwahatse ditlhase tsa rona tsa di fela pela hae. Hobane Jehova Modimo o moholo, ke morena e moholo ya fetang medimo yohle. Jehova Modimo wa rona o moholo, ke morena ya fetang medimo ya rona yohle. Tshireletso.
botlhoko bo kena bothuba o shebe Jesu o shebe mane sefapanong Golgotha obane ke morena ya tla o bonelang tsohle tshepo ya rona e ho yena. Ha re tswela pele re tadima mo Psalm Psalm 104 bua le rona mantswe a reng boka Jehova moya wa ka Jehova modimo wa ka o moholo haholo o aparetse kganya le bokgabane o ipipa ka lesedi jwale ka hola ke ka kobo o menolla mahodimo jwale ka lesela la tente o thea matlo a hao hodima metsi o etsa maru koloi ya hao o tsamaya ka tsela e nepahetseng ya moya o halalelang o etsa meya ya manqosa a hao e be meya e lokileng wena Jehova o moloki wa ka o ntse o le ya halalelang. Rorisang
ema sefapanong ka tshepo e tiileng. Hobane ho yena Jesu ke tla boka ka mehla. Ke ka hoo mo Psalme Psalm 100 e bua mantswe a reng, boka Jehova, rorisa Jehova, hobane o molemo. Hobane mohau wa hae ke o sa feleng. Ke mang ya ka tsebang ho bolela diketso tse phahameng tsa Jehova, le ho bina dithoko tsa hae kaofela, ho lehlohonolo ba bolokang melao, ba etsang ka ho loka ka mehla. Ke ka hoo ke reng ba boke Jehova. Khumo, ako boke Jehova.
Jesu mongaka o sente bale le nna. Bane wena o moloki wa lerato. Se ke se kopang fela. Ke o rotisetsa marothodi ho nna. Ha o fa ba bangakalo. O mfe hanyenyane le nna. Ke o amohetse. A ko amohele phuthego ya bomme. Malala.
Jehova o le fika la ka. Ke a tseba o ba ke se ke tla tsamaya pele ga hao Morena. Re thabile a ko amohele bontate. Are ntse re eme jwalo ka maoto a re tiiseng bomong ba rona o Jehova. I stand tall. Sana 3:10 ke sikilwe ke Jesu ke ditse ho yena.
tlase. A re fumaneng kakaretso ya molao wa Jehova o tswa bukeng ya Leviticus. Kakaretso ya molao wa Jehova o tswa bukeng ya Leviticus chapter 19. Le tse latelang, Leviticus chapter 19 verse 1 le tse latelang. Ha re fumane yona e baleha ka tsela le mokgwa ke ona. Jehova a bua le Moshe a re, bolella puteho yohle ya bana ba Israele. O re o bona halalelang o bane ke a halalela. Na Jehova Modimo wa lona. E mong le e mong wa lona a hlonephe ntatae le mmae. Mme le boloke disabata tsa ka. Ke nna Jehova Modimo wa lona. Le seke la rapela medimo ya lefela. Mme le seke la iketsetsa medimo ya ditshwantsho. Ke nna Jehova Modimo wa lona. Modimo wa rona o re kopa o ba re seke ra etsa letho le senyehileng. Le hona o phetha molao. A re ke re dumelleng o ba di biditeng. Hosana 114. Baratuwa ba morena wa rona Jesu Kristus. Pistoleng ya pele ya moapostola Johane fana ka lentswe la bophelo o Israele. Timaneng ya bobedi o re o bona ha re re ha re na sebe, re a ithetsa, mme nnete ha e ho rona. Ha re ipolela dibe tsa rona, Modimo wa tshepeha, o lokile, o re tshwarele dibe, mme o re hlatswe bokgopo bohle. Ha re bolela hore ha re na sebe, re o etsa o leshano, mme lentswe la ona a le yo ka hare ho rona. Ha re re ha re na sebe, re etsa Jehova e leshano. Nnete ha eyo ka hare ho rona. Baratuwa ba morena wa rona Jesu Kristus. Nna le wena re na le sebe sa pele seo re emotsweng ka sona sa hlaho ya lefatshe. Sebe sa bobedi seo re nang le sona, seo re se phethahatsang ka ho rata ha ditakatso tsa nama, ke lerato leo le ratang bana ba borona ka lona. Ha re rate baahisane ba rona, ha re buisane le metswalle ya rona. Empa Modimo wa rona ka hobane le Modimo ya lokileng ya tshepahalang, o re bonala o tshwanetse hore rona re ka ipolela dibe tsa rona, mme ra itlhatswa makgopo ka ho etsa boipolelo ba tumelo ya Kriste ka mantswe a reng.
Hosanna 331, Budibeng Bamashom. Dumelang, Buntat. Ah, that's wonderful. Bomme Dumelang. Hi, guys. How are you? Good, good. Lokotla Dumel. Una le motho thuko wena ke. Ko motse potso e le nngwe fela re o fua ke mantshwarelo. Are ntse re dumedisana re amohelana ka ro tempele e re o fua ke mantshwarelo.
Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Ha me maditšhaba bina o simpho a ke mmone mara o tla ikatumetse tsatsing lena ke rata re re eme jwalo re tlo rapela ke kopa re kwale morao bontate ba leng mojako a re rapeleng mahlo a bopua tsohle a o tadimile wena Jehova sengona re kopa o ke o di fepe ka mehla ka moya wa hao o halalelang di fepe ka dijo tsa hao more thapelo ya rona ka mehla ke reng ha sebe se katla tshepo ya rona ya fela halifu le ka re atamela mela tsamaya ka hare ho rona o re hopole Jehova bane matla hao ke a sa fele o re thuse Jehova re tsebe o rapella Jerusalema a be le kgotso bane ke batho ba ratang taba tsa Sione ba dumelang ba Jerusalema e tla nna le kgotso Dimo wa rona re kopa o ke o faburulle letsoho la hao godise dikhutsana tsa hao modimo ya halalelang o tsebe o re tlatsa ka mohau wa hao ke ka Kriste mora hao ya phelang mo re ka tsebang ho boka modimo wa rona mo re ka tsebang ho phela ka tlase ho moriti wa hao Jehova
dimpho tsa hao tse molemo tseo re fang tsona e leng bophelo bo sa feleng, re a di leboha. Ha lentswe le tla balwa Modimo wa rona, a ko hleke pelo tsa bana ba hao, ba foke ka isopa ye matla. Lentswe le tsebe ho aha ditholwana ka hare ho dipelo tsa bona. Lentswe le tsebe ho batisa e be seikokotlelo sa bona. Modimo wa rona e bale bohle ba tla abang lentswe lena, ba le mohlankana wa hao ya tla buisanang le lentswe lena, pele morwetsana wa hao ya tla lekang ho toloka se builweng ke wena le moya o halalelang. O ba matlafatse, e re dipelo tse thibaneng o di thibolle, di utlwe ka mohau lerato la hao morena. Tloho moya o halalelang ka lebitso la Ntate le la Mora le la moya o halalelang. Amen. A re duleng fatshe. Phuteo e halalelang tumelle ko dumedise ka lebitso le matla la mmoloki Jesu. Brothers and sisters, allow me to greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Se ko amohela ibile ko mema o tla o ba le rona ka hare ho sekgutswana sena sa thapelo. We welcome you and invite you to come and be with us in this holy place. Pane le gata leo re tla le etsang ke ya re tla be re rorisa lebitso la hao. Because the noise that we will be making today, it will be to worship God. Le lona bohle ba memetsweng tshebeletsong ena o tswa ka marangrang re ntse re le amohela. And everyone who has been invited, who's watching us from YouTube, we welcome you. Sengwana ke rata re khefutse hanyanyane ka hare ho buka ya ngaka Luka. This morning, I would like us to take a break and look at the book of Luke, Dr. Luke, Kgaolo ke ya 24. chapter 24. Be hape re qotsa le buka ya morena Luka ya diketso tsa maapostola Luka. We will also read from the Acts, Kgaolo ke ya pele. chapter 1, Temana ya pele ho fihla ho ya bone. verses 1 to 4. Luka ke 24 verses 45 to 49. Luke chapter 24, verses 45 to 49. Hangata ke rata ho bala temana tse telele empa tsatsing lena ke ho bone ho tshwanela re ke re bale hanyenyane o tlolohile. I do not like to read long verses, but today I see it befitting that we need to read these. Ya itshwereng ka puo ya sejahlapi kampo e sele ha ke re balele yona. Anyone? Ebe ya itshwereng ka Sesotho kampo leleme la Setho wa itlaleletsa. Anyone who has it in English may read it for us, and someone else in Sesotho. Ka Sesotho ke Luka wa 24 temana ho tloha ya 45 e baleha tjena. Yaba o ba bula dikelello hore ba utlwisise mangolo. A re ho bona ho ngotswe jwalo hore e ka kgona Kriste a hlokofatswe a tsohe bafung ka tsatsi la boraro. Le hore ka lebitso la hae ditjhaba tsohle di phatlalatswe pako le tshwarelo ya dibe ho qala Jerusalema. Lona le dipaki tsa ditaba tsena, bonang nna ke tla le romella seo ntate a le tshepisitseng sona, empa le dule motseng mona ho fihlela ha le apeswa matla a tswang hodimo. Amen. Diketso. Amen. Diketso kgaolo ya pele ho tloha temaneng ya pele ho fihla ho ya bone. Sehloho ba apostola ba tshepiswa moya o halalelang. E tswela pele tjena. Theophile ya kgabane bukeng ya ka ya pele ke ngotse tseo tsohle
tsohle tseo Jesu a ileng a di etsa le ho di ruta ho tloha qalong ho fihlela ka letsatsi leo a neng a nyollelwe lehodimong ka lona ka mora ho ba ka matla a moya o halalelang a laele bapostola bao a neng a ba kgethi ka mora tlhokofatso ya hae o ile a iponahatsa ho bona a phela ka bopaki bo bongata ba nnete ba mmona ka matsatsi a 40 a ntse a bua tsa mmuso wa Modimo ya re ha ena le bona a ba laela a re le seke la ba la tloha Jerusalema le mpe le emele seo le se tshepisitsweng ke ntate seo le se utlwileng ka nna. Amen. In English. In English, Acts 1, verse 1. In my first book, I wrote about all the things that Jesus did and taught from the time he began his work until he was taken up to heaven. Before he was taken up, he gave instructions by the power of the Holy Spirit to the men he had chosen as his apostles. For 40 days after his death, he appeared to them many times in ways that proved beyond doubt that he was alive. They saw him and he talked with them about the kingdom of God. And when they came together, he gave them this order: do not leave Jerusalem, but wait for the gift I told you about, the gift my Father promised. Amen. This morning we meet in the book of Companion of Apostle Paul. Hoseng hona re kopana lengolong la motswalle wa moapostola Paulosi. And it is evident from the gospel writers and some of the scholars and the interpreters that the book was written by Luke himself. Ho hlakile ebile ho totobetse ho tswa ho baithuti ba lentswe la Modimo hore lengolo lena le ngotswe ke yena ka sebele. Some are saying that Luke was not there, he was not the eyewitness of what happened at the time. Ba bang ba re Luka o na le siyo ha tseo di ne di etsahala ha ya di bona. What he did was he carried an intensive exercise of trying to find out what is this Yeshua all about. O ile a nka matsapa a hore a ke a fumantshitse a etse diphuputso tsa hore na Yeshua enwa hantle ke mang ho etsahalang ka yena. Yeshua ke Christ. Yeshua e leng Jesu Kriste. There is a difference between Joshua and Yeshua. Ho na le phapang dipakeng tsa Joshua le Yeshua. That is why the book of Luke, or both two books of Luke, differ with other gospels. Ke ka ho dibuka tsena tsa ngaka Luka di fapanang ho tse ding tsa di gospel. These books of Luke, it talks about the fulfillment of the promise that God has made. Yona e bua ka tsela eo ho phethahatswang tshepiso eo ntate Modimo a entseng. The proclamation of the gospel to the end of the earth. E bua ka qalo ya pholoso le ho fihlela qetelong ya yona. When we start, those who are the scholars, they understand that Apostle Luke was accepted by Paul himself to be part of, or to be his companion. Baithuti ba lentswe la Modimo ba re ngaka Luka o ile a nkuwa ke moapostola Paulos hore e tle be motswalle wa hae. He traveled with him most of the places, including the Philippi and up to Rome. O tsamaile le yena dibaka tse ngata ho kenyelletswa le Filipi le Roma. But when you look at the style of the writing of the book of Luke specifically, Empa ha o sheba mokgwa wa ho ngolwa ha buka ena ya Luka and some of the acts that are happening in that scripture, it tells us that either Luke was in the house or in the village of Philippi. le diketsahalo tse etsahalang moo di re jwetsa hore e ka nna ya be Luka o ne ntse a le ho sebakeng sona seo. In the Philippi, or maybe otherwise, in the book of Acts, it says that there may be Luke was in Rome with Paul at the time. Se re bolella hore haeba o ne a se Filipi mohlomong o ne a le Roma ka nako eo le Paulos. But when you look again, you find that when the scripture was written at the time of AD 600, or between AD 600 and AD 60 and AD 70, Empa ha o sheba ka dilemo tseo tse boletsweng ka nako ena ha buka ena ne ngolwa. it tells us that Luke was somewhere around Galilee.
e re jwetsa hore Luka o ne a le nqe nngwe mo ho thweng ke Hallelujah. Therefore, when he writes the book of Acts, especially the chapter that we have read, Ka lebaka leo ha ne a bala chapter ene e re ba kgaolo ene e re badileng ya diketso, he was addressing directly to the Theophilus. o ne a bua hantle le Theophilus. But when you check again, what was this message written all about? Empa ha o sheba hape molaetsa ona o ngotsweng hore na o ne o le ka lebaka It la was eng? the act of the Holy Spirit that will come from the Lord, from our God Jesus Christ. E ne e le diketso tsa moya o halalelang tse tswang ho Jesu Kriste. That will come through the apostles himself. E ne e tla ka moapostola ka boyena. But in the passage that we have read this morning, in chapter 24 or chapter 1, Empa mo re badileng teng mona kgaolong ya pele, it is the story of the resurrection of Christ. ke pale e tlang ka mora ho tsoha ha Jesu Kriste. When, according to the Luke or the scriptures, it says that when Christ came to his disciples, Ho ya ka mangolo e bolela hore ha Jesu Kriste a ne a tla ho barutwa they ba hae, failed to recognize him when he was coming to them. ha ba ya ka ba kgona ho mo hlokomela ha na tla ho bona. And this was after 40 days he has risen. Ke ka mora matsatsi a 10 ka mora hore And a it was on the tsohe. 6th day of his ascension. Ka letsatsi la botshelela la nyolohelo ya hae. And that is where Christ presented himself to the disciples. Ke mo Kriste a ileng a itlhahisa barutuweng ba hae. And that is before he goes forever to stay with the Father. Ke pele a tsamaya a tloha a yo dula le ntate wa And that hae. is when he has spoken to them and he was speaking to all his disciples, the 11 disciples. Ke ka nako eo a na qeta ho bua le barutuwa ba hae ba 11. And we must remember one of the 12 disciples has killed himself by then, which is Thomas. O hopole hore ka nako eo e mong wa barutuwa ba hae o ne se a ipolaile. And he commanded them, I like it in Luke, it says, he commanded them to stay in Jerusalem. O ile a ba fa taelo ya hore ba dule Jerusalema. He says to them, he must stay there, they must stay in Jerusalem. O re ho bona ba tlameha hore ba dule Jerusalema. They must stay in the city until they are clothed with the power from the above. Ba dule motseng oo ho fihlella ba apeswa ka matla mo yo halalelang In ho Acts it says, do not leave Jerusalem, Ho diketso e re le se ke la tloha Jerusalema. but wait for the gift from the gift that the Father has promised. Emelang mpho eo ntate Modimo a re tshepisitseng The yona. gift that you heard from me that the Lord or the Father has promised you. Tshepiso eo le utlwileng ka nna eo ntate wa ka a le tshepisitseng ka yona. Today, brothers and sisters, is the day of the Pentecost. Kajeno ba heso ba ratehileng ke letsatsi la Pentecost. But this word Pentecost comes from the Hebrew word, Empa lentswe lena Pentecost le tswa Seheberung. which says Shavuot, that talks about the Holy Spirit. Le bolelang hore moya o halalelang o rapesang. And the Holy Spirit that will come and divide the people and Lord. Moya o halalelang o bolelang hore o tla arohanya batho le Modimo. When you listen to what was happening, or when you read in this chapter, especially in Luke, Ha o bala seo se neng se etsahala kapa o bala mona it ho tells us Luka, that they were in the feast, or they were where they were sitting, where the disciples were sitting. e re bolella hore barutuwa ba ne ba dutse ba le moketjaneng. They were sitting and eating, but at the time they did not realize that there is a third person, or there is the 12th person. Ba ne ba dutse ba ja empa ba sa hlokomele hore ka hare ho bona hona le motho wa 12 ya teng. And the person who has come as a fruit from the Lord. E le motho ya tlileng e le tholwana ho tswa ho ntate Modimo. There are few things that I want us to talk about this morning. Ho na le ntho tse mmalwa tseo ke re lakatsang hore re ka bua ka tsona hoseng When we hona. look at the book of Deuteronomy, Ha re sheba bukeng ya Deuteronoma, chapter 16 tells us that kgaolong ya 16 e bolela hore the Lord, or the Son of God, will come as the offering for our sins. ngwana wa Modimo o tla tla e le sehlabelo ho rona. For us to rejoice in the Lord, or to rejoice in Yahweh, hore rona re tle re thabele re thabe Modimong. the Son of the Lord will come back and become the sacrificial lamb. Ngwana wa Modimo o tla tla khutlele ho rona e be sehlabelo. And he will ya do sehlabelo. this after the Israelites have been removed, the Jewish have been set free from Egypt. O tla etsa seo ka mora hore bajude ba lokollwe ba tloswe Egepeta. And by then, when he becomes the sacrificial lamb, Ka nako eo e tla re ha e ba nku ya sehlabelo. he becomes the offering
of those who have sinned. E tla ba sehlabelo se hlatswang rona ba entseng dibe. And this offering will make us to rejoice in the house of the Lord. Seo e tla ba sehlabelo se tla etsang hore rona re thabe ka hare ho ntlo ya Ntate Because this Modimo. offering become the harvest of the sinners at the time. Hobane jwale se qetella e ba kotulo ya rona ba etsang dibe ka nako eo. When it is also written that on this day of the Pentecost, Ebile ho ngotswe hape hore ka letsatsi lena la Pentecoste, all those who are together, bohle ba kopaneng they will receive the Holy Spirit. ba tla amohela moya o halalelang. Because that is the Holy Spirit that the Lord or Jesus Christ is going to leave them with. Hobane ke moya o halalelang o Jesu Kriste a tla ho re siya le That is ona. why when he get into the house, he found out the doors were closed, the windows were closed. Ke ka hoo itse ha fihla ka hare ho ntlo ya thapelo a bona mamati le difestere di kwetse. Some writers are saying he came through fire into the house. Bangodi ba bang ba re o tlile ka mollo ka hare ho ntlo eo. And when he arrived into that house where they were sitting, Ene itse ha fihla ka hare ho ntlo eo e baneng ba dutse ho he yona. distinguished himself because they could not talk or they start talking in tongues. O ile a iphapanya bona hobane ba qadile ho bua ka maleme. And those who were able to speak in tongues is those who started to see that the Lord is or the Christ is in the house. Jwale bao ba neng ba kgona ho bua ka maleme e la ba bona ba ileng ba hlokomela hore o teng ka hare ho bona. Because the Holy Spirit that is called in the Greek part, Hobane moya o halalelang o buang ka Segirike Ruach HaKodesh came to them. o bolela hore ke Ruach HaKodesh o tlile ho bona. And that is the Holy Spirit that become present in the house. E la ba moya o halalelang o ileng wa ba teng That is ka the hare ho Holy bona. Spirit that powered that empowered them. E la ba moya o halalelang o ileng wa ba That is the Holy matlafatsa. Spirit that gave them grace at the E time. la ba moya o halalelang o ileng wa ba fa mohau ka nako eo. Therefore, God, through his child, Ba ile ba lebala ho mora wa hae. he's creating a covenant between him and Jesus Christ. Hore o ne a etsa selekane dipakeng tsa hae le Jesu Kriste. And that covenant that is creating through the Holy Spirit, Selekane seo se neng se etsuwa ka moya o it is halalelang. what has been prophesied in the book of Jeremiah chapter 3. Ke se ileng sa profetwa bukeng ya Jeremia wa kgaolo ya That he will boraro. engrave himself or engrave them into their heart. Hore o tla ikenya ka hare ho dipelo tsa bona. Into their hearts and the mind, he will engrave what the Lord is all about. O tla lematse ka hare ho kelelo tsa bona seo moruti a leng And the Holy Modimo a leng ka hara Spirit will sona. give them power to obey Jesus. Moya o halalelang o tla ba fa matla a ho mamela seo Jesu Kriste a ba And the Holy rutang. Spirit will give them powers to understand the commandment of God. Moya o halalelang o tla ba fa matla ho utlwa melao ya Modimo. And the Holy Spirit that will come as fulfillment of the prophecy that was done. Moya o halalelang o tla tla e le tshepiso ya seo re kileng ra se tshepiswa And pele, therefore, so that they phethahatso. become the obedient children of God. Hore e tla ba bana ba Modimo ba mamelang molao. Congregation of the Lord, Brothers and sisters, bo mme le bo ntate. when we understand this feast that we are, which is the Pentecost, Ha re utlwisisa mokete ona o re leng ho ona wa Pentecost, we find that in chapter 2 of the book of Acts, re fumana hore kgaolong ya bobedi ya the diketso offerings that was there was more of about over 2,000 Jewish that they were going to be sacrificed. dimpho tse ne di ba teng e ne le tse fetang tse dikete tse pedi tsa Bajude tse bang neng e ba sacrifice. Those Jewish even ask, what can we do not for us not to be killed? Bajude bao ba la ba ba botsa hore na ebe ke eng se re ka se etsang hore re tle re se ke ra bolawa. What can we do in order for us to be saved? Na ebe ke eng se re ka se etsang hore re tle re pholoswe. That's where we understand Apostle Paul was quoting from the book of Joel. Ke mo re utlwisisang moapostola Paulus ha ne a qotsa ho tloa lengolong la Joele. And said to them, those who call upon the name of the Lord, they will be saved. A re ho bona bao ba bitsang lebitso la Ntate Modimo ke bona ba tlang ho pholoswa. Those who call the name of the Lord are the ones who will get the Holy Spirit or they'll get the Ruach. Bao ba bitsang lebitso la Ntate Modimo ke bona ba tla fumana matla moya o A Ruach that halalelang. is a Kodesh, a Moya o Halalelang that is was separately. Ruach HaKodesh e leng moya o halalelang ke ona o tla ba arohanya. Because those disciples, after they get this Ruach or they get this Holy Spirit, Hobane barutwa bao ka
ka morao ha hore ba fumane moya ona o they halalelang will be living and moving in the house of the Lord. ba tla phela ba tsamaye ka hare ho ntlo ya ntate Modimo Because they'll be living with the existence of Ruach. hobane ba tla be ba phela le moya o halalelang And they're glorified because their sins will have been forgiven. ba tla be ba halaletswa hobane dibe tsa bona di tla be di se di tshwaretswe And the captive will be set free when they have received the Ruach. le batshwaruwa le bona ba tla lokolwa ha ba And amohela those moya that are ona. blind will start to see after they have received this Holy le Spirit. difofu di tla qala ho bona ka mora hore ba amohele moya ona halalelang Because that is only the Ruach HaKodesh that will be able to talk to them. hobane ke ona fela moya o halalelang o tla kgonang ho bua le bona And that is Ruach HaKodesh that will be able to separate them from the people or from all the Gentiles at the time. hobane ke bona moya o halalelang o tla kgonang ho ba arola bona dipakeng tsa bona le baditjhaba Because Ruach HaKodesh separate the flesh or and the people and the Lord. hobane moya o halalelang o arohanya batho le ntate Modimo It separates them from the desires of the world. o ba arohanya ho tswa ditakatsong tsa bona tsa It lefatshe separates them from the ordinary things that they were doing on a daily o ba basis. arohanya ho tloha dinthong tse tlwaelehileng tse ba tlwaetseng ho di etsa mehleng le It mehleng separates them from doing irregular things or the unreligious things that they were planning to do. hore ba tle ba seke ba etsa dintho tse senang bomodimo tseo ba neng ba lakatsa ho di Because it's etsa written in the book of John that whoever comes through the holy name, he will be blessed. hobane ho ngotswe lengolong la Johane hore e mong le e mong ya tlang ka lebitso le halalelang o tla hlonolofatswa Because he will then be testifying what the Father has prophesied. hobaneng o tla be a bolela seo ntate He'll be testifying that has been prophesied in the Old Testament, and that is what the Lord said it will be. o tla be a bua tse profetilweng testamenteng ya kgale tseo modimo a itseng di tla etsahala When we receive this Ruach, that is when we will be able to get the salvation of the Holy ha Spirit. re amohela moya ona o halalelang ke hona fela ha re tla ho fumana pholoso And we will become the ambassador of the Messiah. ebe e tla ba rona barumuwa ba Mesia That is why God also talks to us that we need to reconcile and be one thing if we have received the Holy Spirit. ke ka hoo modimo a reng re tlameha hore re dule re kopane re kgutlelane hore re tle re be ntho e le nngwe ha re fumane So the moya o feast halalelang of the Pentecost, that's the feast in which those who believe in the Lord will receive Ruach HaKodesh. jwale mokete ona wa pentecoste ke mokete o e leng hore bohle ba dumelang ho modimo ba tla fumana moya ona o halalelang Because once you have received that, you will believe that those who are dead will rise at the end of the life. hobane ha o so amohetse moya ona o halalelang o tlo dumela hore le ba tseng ba hlokahetse ba tla tsoswa When you've received Ruach, you'll understand that you have received the fruits of life. hobane ha o so amohetse moya o halalelang o tla utlwisisa hore o amohetse ditholwana tsa bophelo At the time of this scripture in the Old Testament, or at the time of this message in the Old Testament, ka nako ya molaetsa ona na testamenteng ya kgale that is why people thought that to be blessed and to be saved, they need to take their physical offerings to the Lord. ke ka hoo batho ba ne ba nahana hore ba tle ba pholoswe ba ne ba tlameha ho nka dimpho ba di ise ho But modimo after the resurrection of Christ, in order for you to receive the feast, you need to understand that you need to accept the holiness, the holy God as your yardstick. empa ka morao ho tsoho ya Jesu Kriste re utlwisisa hore ha se ka hoo fela empa e le ka hoo ha o amohela moya o halalelang ke ka hona o tla It is fumana through pholoso. Messiah that we are going to understand that it is important when we live in this world that we live with Ruach, because that's the only thing that we are having. ke ka hoo re reng ke ka Mesia fela re tla utlwisisang hore ha re phela mo lefatsheng re tlameha hore re phele ka moya o halalelang e le ka tsela eo fela This resurrection that leaves us Ruach left us with the fruit of life. tsoho ya hae ya Jesu Kriste ke yona e etsang hore re dumele hore moya o halalelang o re sedisitse le ditholwana tsa Professor bophelo. Daniel said at the time, the minor prophet Daniel said at the time, Moprofeta Daniele o itse ka nako eo the everlasting life bophelo bo sa feleng will be received after death. bo tla fumanwa ka mora ho lefu
Therefore, brothers and sisters, ka ho he ba ena le dikgaitsedi Yeshua became the first fruit of our life. Yeshua e la ba tholwana ya pele ya bophelo ba And rona that is the fulfillment of what is written by Yahweh that has promised us. ene ke phethahatso ya se se ngotsweng ke Yahweh seo re se tshepisitsweng Today, as we remember what happened to Yeshua himself, ka jeno ha re hopola se etsahetseng ho Yeshua ka boyena when we remember what the Holy Spirit that came to us or that is leaving us with, ha re hopola moya o halalelang o a re siyang le wona then we remember what is the meaning of the Pentecost, the promise that God has promised us. e be re hopola seo Pentecoste e leng sona seo e leng tshepiso eo Modimo a re tshepisitseng And that yona is the harvest of the fruit of the everlasting life. ke kotulo ya ditholwana tsa bophelo bo sa feleng Because it's only through Lord that we will see this fruit or we will harvest this fruit of everlasting life. hobane ke ka Modimo fela re ka fumantshwang kotulo ya ditholwana tsena When we go back to where we have read in the book of Luke, ha re kgutlela mo re badileng lentsweng la Luka it says that when Christ arrived amongst them, e re ha Jesu Kriste a ne a fihla ka hare ho he bona greeted them with the words, "Shalom, peace be with you." o ba dumedisitse ka lentswe le reng shalom ho bolelang kgotso e be le lona And he continued to say, "The Father has sent me, and afterwards I will send you." a tswela pele a re Modimo o nromile le nna ka morao ga moo ke tlo le romela Therefore, life that we are getting through this Pentecost, jwale bophelo bo re bo fumanang ka Pentecosta it ena is the breath, Holy Spirit that God or the dear Lord Jesus Christ has given us. o tshwana le moya o budulelwang ho rona o moya o halelelang o Modimo a re fang ho Because he has empowered us with the Ruach HaKodesh. hobane o re matlafaditse ka moya ona o halalelang He has empowered his disciples with the Ruach HaKodesh. o matlafaditse barutiwa ba hae ka moya o halalelang And he said to them, when you have received the Ruach HaKodesh, a be a re ho bona ha le se le amohetse moya o you halalelang need to go to all the people in their Israel le tlameha le ye ka mafatshe ohle a Israele and start preaching the word and start talking to them in the name of the Lord. le lo bolela lentswe la Modimo le be le phatlalatse lebitso la ntate Modimo And amongst them, ene ho bona those who were receiving this message, hobane ba neng ba amohela it was molaetsa o Petros, or at the time was known as Simon Peter. e ne le Petros ka nako eo a na bitswa Simon Petros That's why he was then transformed. ke moo a ileng a fetolwa He became the spokesperson of Christ. o ile a ba yena ya buellang Jesu Kriste He never, at the time, maybe before that, he was coward because Christ spoke to them before his death. pele ho moo o nana le bokwalanyana hobane Jesu Kriste o le a bua le bona But pele a after hlokahala. receiving the Ruach HaKodesh, empa ka morao ha o amohela moya o halalelang he was separated from the rest of them. o ile a tloswa ho ba bang He became the ambassador that will transport or that will always preach the gospel of jwale God. ya ba yena morumuwa ya tla dulang a tsamaisa molaetsa wa Modimo And that is why I said Professor Jewel understood it at the time. ke ka hoo ke reng Joele o ile a e utlwisisa ka nako And that eo only few of the people will understand when the Holy Spirit comes. hore ke methwaela fela ya batho ba tla utlwisisang ha moya o halalelang o tla But the one that God is giving us today, empa seo Modimo a re fang sona ka jeno which is the Ruach HaKodesh that is going to separate us. e leng moya o halalelang o tlang hore It's going to arohanya le separate ba men bang. and women from the deeds of the world. e ba o tla tlosang bomme le bontate It's going ho to tswa separate the dinthong tsa sons and lefatshe. daughters from their normal way of living. bo e tla tlosang le bana ba rona ho tswa tseleng eo ba phelang ka It's yona going to e separate tlwaelehileng. our servants to understand that there is the Holy Spirit that is guiding them. e tla thusang le basebeletsi ba tla utlwisisang hore na ba Once you have guidiwa received ke the moya o Ruach halalelang HaKodesh, you need to separate yourself from the past ha se re amohetse moya ona o halalelang o tlameha hore o itlose ho tsa kgale so that you can be able to become the mouthpiece of the Lord. hore e tle be wena ya tlang ho buella So that you Modimo can understand what has been prophesied in the Old Testament, as hore I o tlo said. utlwisisa tse profetilweng testamenteng ya kgale Because prophecy says that once you have received this, hobane boprofeta bo re ha o so amohetse moya o halalelang the word from Almighty God, you will start preaching them without being a coward person. mantswe a tswang ho ntate Modimo o tlo a bolela o be o a Because rere you will have hore o tlo received se the ba le word of botswala. life. hobane o amohetse mantswe ya You bophelo will have been set free from the captive land. hobane o lokolotswe ditlamong
It is only when you have received the Ruach HaKodesh. ke ha fela ho so o amohetse moya o halalelang. But some of us may not be able to understand that Christ is here and He has given us Ruach. Empa ba bang ba rona re ke ke ra utlwisisa hore Jesu Kriste o mona ebile o re file moya o halalelang. They may not understand that today where we are in this Pentecost, Ba ka se utlwisisi hore ka jeno mona mo re leng teng mo Pentecosteng. that it is between them and their God, and they only need the Ruach or the Holy Spirit in order for them to continuously connect themselves with God. Hore hona ho dipakeng tsa rona le Modimo fela ene ke ha fela re amohetse moya o halalelang hore re tla You ikgokahanya need le the Ruach Modimo. HaKodesh to separate yourself to the tendency of this O world. hloka moya o halalelang hore o tlo o intshe bophelong ba lefatshe le So that you can be able to separate the good and the bad and do what the Lord has said. hore o tlo kgone ho arohanya tse mpe le tse ntle o kgone ho etsa tseo Modimo a itseng o tlo di So that etsa. you can be able to understand that within your thoughts is the thoughts of Christ that must live when the other negative ones should not prevail. Se tla etsang hore o hopole hore ka mehla le matsatsi tseo di leng ka kelelong ya hao e tlameha e be tsa It is ntate Modimo Ruach fela. HaKodesh that gives you more strength. Ke moya o halalelang o fang fela matla a fetisisang. It is that Ruach HaKodesh that will make you to understand that to receive what your fulfillment or your ambition, you need it. Ke moya o halalelang fela o tla etsang hore o amohele seo o tlamehang ho se phethahatsa. So, brothers and sisters, it's important for us Jwale ba ena le dikgaitsedi ho molemo ho rona so that we understand that if we don't have the Ruach HaKodesh, the Holy Spirit that separates us, ho bohlokwa ho rona hore re utlwisise hore ha re sena moya o halalelang o tlang hore we won't be able to dwell in the house of the re Lord. ka se kgone ho dula ka hare ho ntlo ya Modimo. We'll just only be the flesh that comes to the temple and try to praise Lord, but Jesus will never hear E us. tla ba fela nama ya rona e tlang ka hare ho tempele ya Modimo e tla o rorisa empa Jesu Kriste a ba sa re utlwe. Yeshua, who's Christ, has given us everything. Yeshua e leng Kriste o re file ntho e nngwe le e He has nngwe. given us His blood to cleanse us. O re file madi a hae ho re He has hlatswa. given His righteousness O re file toka ya hae that we may be able to become the children of the Almighty God. hore re tlo bitswa bana ba Modimo. He has given us the Ruach O re HaKodesh file moya o halalelang that will teach and lead us. o tla re rutang hore hopotse. The Holy Spirit will convert us from the sinners O tla re fetola hore re tswe hore re be baetsa so that we dibe. can speak and understand and prophesy what the Lord has done. Hore re tle re bue re be re utlwisise re profete seo Jesu Kriste a se entseng. And that is the purpose of the Pentecost, of leaving us with the Holy Spirit. Ke lebaka-baka la Pentecoste la hore re siuwe le moya o halalelang. The Comforter is leaving us with the Ruach. Motshedisi o re sia le moya o The halalelang. Counselor is leaving us with the Ruach. Moeletsi o re sia le moya o halalelang. And that is only the Ruach that will be able to go up into heaven and understand Him. Ene ke ka ona fela moya o halalelang o tla etsang hore re kgone ho ya ho I yena said, hodimo re mo if you utlwisise. don't have it, you will not be ambassador of the Ke Lord. itse haebe o sena ona o ka se kgone hore o be morumuwa Neither wa you will be Modimo. the instrument that is used by the Lord in Ene teaching. ebile o ka se be sesebediswa se sebediswang ho ruta lentswe la Modimo. Without the Holy Spirit, you will just be mimicking, trying to think that you are the child of God. Ka ntle ho lentswe la moya o halalelang o tlo iketsisa fela o iketsa ekare o ngwana wa If we don't have Ruach HaKodesh, ha eba o sena moya o halalelang our mimicking regarding the Yeshua's name, ho iketsisa ha rona ka lentswe la Jesu Kriste it will just be nothing else except to say that we are those like Thomas who don't understand. e tlo ba le fela and then re tla be re tshwana le Thomas eo a sa utlwisising. And I said this morning, the message that I'm choosing, Ka jeno ke re ho lona molaetsa o ko o kgethang it is the words that come from Apostle Luke ke mantswe a tswang ho moapostola Luka that says, "Riske ra be ra suta ka hare ho Jerusalem." a reng do not leave Jerusalem. When he tells Theophilus that, do not leave Jerusalem, Ha jwetsa Theophilus a re o tle o ske wa sutha Jerusalema because how le ka hare ho Jerusalem wena Theophilus o
o tla bo o tlotsitswe ka moya o halalelang. Because if you are inside Jerusalem, you will you will be anointed with the Holy Ore o Spirit. yena Paracletos e tla tla e o fumane ka hare ho Jerusalema. Paracletos will find you inside Jerusalem. Hobane ke seo ntate le tshepisitseng Because that is sona. what the God has promised us. Empa ha re tadima Jerusalema ye a reng ba ske ba suta ka hare ho But when yona. we look at the Jerusalem that he says they should not move Ba away bangata from, potso ke hobaneng Kreste a re ba ske be ba suta ka hare ho most Jerusalema. of them, they ask themselves, why is Jesus Christ saying we should not move away from Hobane Kreste Jerusalem? ha a le ka hare ho Jerusalema ke mo a fumaneng tlhekefetso teng. Because Jesus Christ, when he was inside Jerusalem, that is where he was abused. Ha a and le ka hare ho persecuted. Jerusalema ke mo a kileng a bolawa teng. It is in Jerusalem where he was killed. Empa o ba jwetsa o ba Jerusalema ke motse wa nyakallo. But now he tells them that Jerusalem is a joyful city. La e le motse o a kopanne lefu la hae. Even though it is the place where he was killed. Re a tseba hoba ha kena ka motse wa Jerusalema o ne a na le letshwele la batho. We know that when he entered Jerusalem, he had an O ne a na le entourage. batho ba bangata ba dumelang ho He yena. had an entourage, a mass of people that O ne a believed na le in batho him. ba bangata ba binang hosana hosana ha o tle ya bokwang ka lebitso la Jehova. There were multitudes that were following him who were singing, Hosanna, Hosanna, let there be light. Therefore Jerusalema yena ke buang ka yona. Now, the Jerusalem that Muruti is talking about, Pele e nna Jerusalema empe. before it was the bad Jerusalem, Ibile Jerusalema ya nyakallo pele e ka ba it empe. was a joyful Jerusalem before it turned bad. Bane ba bangata ba ne ba mahalela makala mo a tsamayang teng. Because the multitude, they had palm trees and then they put them all over where O he ne a was kena ka walking. motse wa Jerusalema o ne a phethagatsa se ngotsweng ke mangwalo. When he walked into Jerusalem, it was the fulfillment of what the O ne a scriptures were phethagatsa saying. taba e reng Jerusalema ke motse wa It was the kgotso. fulfillment that was saying Jerusalem is the house of joy, Em- it's the city of joy. Ha e le motse wa kgotso ke fela ya dumelang ho Kreste ya tla kenang ka hare ho wona. But it is only those who believe in God who will enter into that city, Jerusalema Jerusalem, e kileng ya tlisa mehlolo. which brought miracles once. Jerusalema Jerusalem, ke itse ye entseng difofu di bone. which turned blind people Ye into entseng seeing, diqwala di tsebe ho tsamaya. which made people who couldn't walk now Ye they can tlisitseng walk, bafu. which resurrected the dead. Ke Jerusalema ya reng ba skebe ba suta ho It is the yona. same Jerusalem that he tells them not to move away from. Bane ya dumelang ho Jerusalema o tla fumana bophelo bo bo sa feleng. Because those who believe in that Jerusalem, he will get Le everlasting hoja life. Jerusalema ena ele o le teng ba ntseng ba mo betrayile. Even if in Jerusalem there's others that betrayed him inside Le Jerusalem. ha o le teng ka hare ho Jerusalema baruti ba bohata. Even though there is inside Jerusalem, there are still Le ha o le teng reverends that are barutuwa ba hae ba not truthful. sakang ba utlwisisa. Even though there are others who didn't understand. Empa Kreste o re o bona. But Jesus Christ says Le ha o to le them, jwalo le skebe la suta ka hare ho even so, Jerusalema. do not move away from Le Jerusalem. ha Jerusalema Even if that e ne e Jerusalem tsebeha jwale ka motse wa thoteng ya was lehata. known as a city of Lehata, Ye ne e tsebeha hoba ke mo a hlekefeditsweng a bolailweng teng. which is where they knew that is where he was abused and Jerusalema he eo was ne e killed. tsebeha hoba ke koteng ya sefapano. It is where it was known that is O re o where bona le the Jesus skebe la Christ was. suta. He says to them, do not move away from that Jerusalem. O re ba dule ka hare ho motse ona wa Stay Jerusalema. inside that city of Jerusalem. Balatedi ba hae ba fetole motse ona wa Jerusalema ho ba motse wa nyakallo. His followers should convert this city of Jerusalem to be a city of Bane ke joy. mo dibe tsa bona di tlositsweng Because teng. this is where their sins were cleansed. Ke mo ba moya o This halalelang. is where we will be anointed with the Holy Spirit. Ke re Jerusalema This Jerusalem, peleng e ne le motse wa nyakallo. before it was a joyful Ye place, fetohile motse wa and ditsietsi. then it turned into a Ha e sour place. fetoha motse wa ditsietsi. And when it turned into a bad O re place, o bona ba skebe ba suta ka hare but ho he says yona. to them, do not move away from that Dulang city. ka hare ho Jerusalema. Stay inside Jerusalem. Lentswe lena ha le tswa le re ba dule ka hare ho Jerusalema. It says that they should stay inside Jerusalem. Bane wena motho ba jwalo ka nna le wena motho. Because just like a person like me and
and you, ya tletseng ka who ditsietsi, is full of bad things, ya hopolang ho ba o rata o ka tlohela bophelo bona, because they think that they can live this life, ya ratang ho ba mo a dutseng teng o rata o ka suta. who think that where they are staying, they want to move Tsatsing away. lena molaetsa o re ho wena, Today, the message says unto you, ka hare ho ditsietsi tseo o leng beside teng, all those trials and tribulations, skebe wa suta ka hare ho do Jerusalema. not move away from Jerusalem. Hobane moya o halalelang o tseleng ya o tla ho The wena. Holy Spirit is Ke seo Modimo a o tshepisitseng that is what tsona. God has promised unto Le you. wena ya hlokang lekgabunyane ya ntseng a lela. Even you who is looking O for le a ka hare ho child, you are Jerusalema. inside O Jerusalem, fedile and then you tshepo. don't even have hope. Lentswe le re, The word o says, skebe wa do suta. not move away O fitlhela ntate a o fa se a o tshepisitseng until sona. God gives you what He promised. Le wena ya imetsweng ke dikoloto dintho tsa Even lefatshe. you who is heavily Le ha o indebted, ntso o lutsa tshepo, o fela tshepo. even if you are starting to lose hope, Empa ngaka Luka hoseng ona, but Dr. Luke o tlisa mantswe a he Kreste, tells in God's o re word, dula ka hare ho says, Jerusalema. stay inside Hobane Jerusalem. Kreste o tseleng ya o tla o save-a ka moya o halalelang. Jesus Christ is en route to come and save Le you. wena ya latlhetsweng ke mosebetsi, Even you who has lost o your ntse o job, touta tsatsi le and letsatsi, you are depressed and hore na le depressed tla every tjhabaneng day. Now letsatsi. you are asking yourself, Hobane pele ho what wena o bona lefifi le because at letsholetsho. every time you are seeing only darkness. Kreste o re we, Jesus says unto you, dula ka hare ho stay Jerusalem. inside Jerusalem. Hobane o teng mosebetsi pele ho wena mona. Because there is some Skebe joy. wa fela pelo. Do not lose Neng hope. neng o tla thuseha. Sometime you will. Le wena mohlomong dikgwebo tsa hao di sa sebetseng Even hantle. the one that your business O is ntse not o doing hopola so Modimo well, o and then you furelletse. are thinking that God has O taken ntse you o back. hopola ho ba hobaneng kgwebo tsa me di sa tsamaye And you are asking hantle. yourself, why am I O ntse o di hopola o lahlela And then toulo. you are thinking of losing hope and throwing in a towel. Hoseng ona lentswe le re, This morning is the way to Dula say unto moo. you, stay in there. hobane tseo ntate a o tshepisitseng Because sona. what God has promised E you, leng moya o which halalelang, is the Holy Spirit, o a tla ho wena. coming to O you, tla o lepolla ditsietsing it is tseo going leng ka hare ho to tsona. take you out of the trials Le and wena lenyalo le ntse le tribulations you are bapala dibeke ka kgati ka in. wena. Even you who has problems in your marriage, O ntse o tshwenyehile moyeng wa hao. and then you are troubled in your O soul. hopola ho ba hobaneng ke kene ka hare ho lenyalo lena le sa You are lokang. even doubting yourself, asking yourself, Empa why did I Kriste enter wa into this tseba marriage? nako ya ho kena le ho tswa ka hare ho lenyalo But leo. God knows how. Kriste when wa it's the time to tseba come into mathata and a ka out hare ho of them. lenyalo God leo. knows the trials and O re, tribulations in your marriage. "Dula, And then He says, ke stay. tla ho wena. He is coming to you. Se ke o tshepisitseng, What I have promised o you, tlo o tlotsa ka moya o I'm going to halalelang, anoint you with the o Holy tswang ho Spirit, ntate. who is coming from God. Ke a dumela I believe ho ba re dutse ka hare ho Jerusalema. that when we are sitting in Jwale staying ka in mora motho Jerusalem, a kile a sohlakiwa ka hare ho Jerusalema. where Jesus Christ has been abused, Jwale ka inside ditsietsi di Jerusalem, kile tsa mo aparela a le ka hare ho Jerusalema. where the troubles and tribulations have Le yena befell jwale o on him, fihlela Jerusalem. a fuwa ke moya o halalelang wa tumelo. And until he got this Holy O Spirit fihlela a in faith, fumana moya o tsebang ho mo tsosa mo up basung. until he gets this message, this Fihlela Holy a Spirit, fumana moya o mo nyolosetsang lehodimong. until he gets this Holy Spirit Dutse up ka to hare ho heaven, Jerusalema. still staying inside Jerusalem Fihlela Modimo a tla ho up yena. until God comes up to him. Ke a dumela. I believe Re le batsadi hoseng ona. as parents this morning, Re na le bana ba rona ba re tsietsang. we have kids, our kids and children Bana ba rona ba re fetohetseng. who have turned up their backs on us, Bana ba rona ba sa re utlwing. who do not hear us. Bana ba rona ba fetohileng disebediswa tsa lefatshe. They have turned into being used by the earth. Bana ba rona ba lahlileng thuto tse re ba fileng tsona. They have turned against everything that we Bana ba rona ba etsang re je dipelo tsatsi ka letsatsi. They make us cry every day. Ke a tseba hoseng ona. I know that this morning Lentswe le tla ho wena. the word is coming unto you. Le re ka hare ho ditsietsi tseo. It says, in Ka hare ho between those tshotleho trials and eo. tribulations that you are in, Dula ka hare ho stay Jerusalema. in Jerusalem. O tla o apesa ka moya o He will halalelang. clothe you well with the O Holy tla Spirit. dula thapelong le morena wa hao. Stay in prayer. Le a tsela e ka nna boima. Even if this root Le a e ka becomes terrible, tsetsefala. even if it Go becomes mama hobane Kreste o tla o utlwa ha o le ka hare ho just kneel Jerusalema. and pray just because Jesus will
hear you. Kreste o tla dula le wena o utlwa ha o le He will stay ditsietsing. with you and listen to you when Bane Kreste o na le kgoteng ya sefapano. because he was persecuted. He Mo a was fumaneng moya o where halalelang. he got the Holy Spirit O a tla re siang le wona. that he will leave us with, O tlotsitsweng ka madi a which hae. is anointed with his blood, A hlakotseng melato yohle. which has cleansed all our sins. Qetellong At the end, ke Jerusalema eo re dulang ka hare ho yona. it is in Jerusalem where E re we tla re lopollang sebeng. will be set. Ke Jerusalema eo re dulang ka hare ho yona. This Jerusalem that we are E staying tla in hlakolang tsohle. will cleanse everything. Ke ka hoo ke re dula ka hare ho That is Jerusalema. why we say stay inside Jerusalem, Hobane o tla fumana bophelo bo bo sa because feleng. you will receive the everlasting life. Dula ka hare ho Jerusalema. Stay inside Jerusalem, Hobane ke moo o tla fumana ntshwarelo. because that is where your sins will be. Dula ka hare ho Jerusalema. Stay inside Jerusalem, Tla fumana moya o halalelang. receive the Holy Spirit, Ke moo re tla o tla dulang ka thabo. where you will stay in peace. Ha o and dutse joy, ka hare ho Jerusalema. only when you are staying in Hobane o Jerusalem, tla be o apesitswe ka moya o halalelang. because you will be clothed. Le a lentswe le re laela. Even when the words Le re ske be ra suta ka hare ho not Jerusalema. to move away from Jerusalem, Fitlhela ntate a re fa se a re up tshepisitseng until sona. God give us what He Re promised us. tshepisitse We have been hore o promised tla re tlotsa ka moya o that halalelang. we will be anointed O re with the Holy Spirit. tshepisitse He promised us hore ka hare ho that Jerusalema inside Jerusalem we will find Ruach we shall HaKodesh fumana moya o halalelang, o re fapantshang which will distinguish us, nthong tsa lefatshe. which will divide us and take us away from the things of the world. Dula ka hare ho Stay Jerusalema, in Jerusalem. tla fumana You kgotso. will receive peace. Amen. Amen.
Modimo Ntate, Modimo Mora, Modimo Moya o halalelang. Ha le phirimile o re nea boroko, Modimo re lala re o hlokile ka lebaka la lerato la hao. Hoseng ha letsatsi ke lenana re tla ho wena Modimo re ikatametsa ho wena ka thapelo. Re leboha lentswe la hao le baduweng ka tulong sebakeng se Modimo. Moo hona o re fang tiisetso ya hobane ditshepiso tsa hao re di phethahatsa Modimo. Jwale re tla ho wena Modimo, mohlomong ba bang ba rona re sena matla, ba bang ba rona re sentse re lahlehelwa ke tshepo, ba bang ba rona re batla re lahlela dithaolo Modimo. Jwale re leboha mohlanka wa hao mo romang kajeno Modimo, lentswe la hao leo re rutang hore re tle re se ke ra sutha Jerusalema eo re dutseng ka hare ho yona, ho sa kgathaletsehe hore na ke motse o jwang, empa wena lentswe la hao kajeno le re ruta hore re tle re dule ka hare motse oo. O ho morena ka rapela le o seng mo letsetsi ka Modimo, o ko re utlwe ra rapela dithapelo tsa rona Modimo ka mehla le matsatsi re ntse re sirella Modimo. Re a kopa ho wena hore ha e kebe wena ya re etsang hore re tle re be mamello, re dule re mamelletse tumelong ya hao Modimo, re dule re ntse re sa suti ka hare ho Jerusalema, re dutse re ntse re lebelletse ka tshepo tseo moya o halalelang hore tshepisitseng ona. Theola moya wa hao o halelang ka ho e mong le mong a kene ka retlo sebaka seo seng ha letsatsi ka kajeno Modimo, o tlo re etse ka hore Modimo, hobane re a tseba moifuli wa rona o ya phela, re a tseba ebile o Modimo ya phethahatsang ditshepiso tseo re tshepisitseng ka tsona. Re kopa tsena le tse ding ka lebitso le phelang la morena le molodi wa rona Jesu Kriste a tsamaya ho kopa tsatsing. Amen. Ha re fumana pina e matla, lekgotla le tla nka sebaka ebe ba tswela pele.
Oh, re a leboga. Ntumelle ke ho dumedisa mo mosong wa letsatsi. Akasia, the Church of Choice, the Church of Style, the Church of Prayer and Worship. Moruti ra o leboga mo mosong wa letsatsi ka molaetsa o montle o re gopotsang gore no matter what, we must not move away from Jerusalem. Ke a tshepa re utlwile phutho ya Modimo a kere. Ke kopa gore ke nke sebaka se ke leboge bontate for last week. Bontate le re etseditse mosebetsi o motle last week re a le leboga. E ke Modimo a ka lo keletsa letse ka ho loka. Le lona batjha ba rona re a le leboga ka nnete le re tlotlomaditse mo le ntshitseng Modimo a o ketse re a leboga. Ke tse sebaka se ke a itse hona le ba ba re lebeletseng ka mafaratlhatlha e leng yona YouTube ya rona le Facebook ya rona le bona re ba leboge ka gore re na le ho itebatsa gore kana ba teng re a ba leboga ka ile ka mo le leng teng le re lebeletse hle Modimo eletse ka ho loka ena ha moya wa Modimo o bua le wena ha moya wa Modimo o bua le wena ka ile ka mo leng teng account number ya rona ke e wa e bona ke kopa o yetse ka ho loka ha moya wa Modimo o bua le wena ke a leboga Sundays batjha ba rona today ke bona ba nkile the center stage and Elena since media team o mphile verse hore ke bale I'm not going to read it but o mongwe batjha ba rona o tla re balla yona a kere ke a kopa nna ke kopile from Komoruti a kere ke kopiste from Komoruti batjha ba rona ba re binela so ba tlotla ba re balla verse ya rona ha ke tsebe ke motho mo feng o tlhophisitsweng but whoever a tlhophisitsweng a tla re balle ke a leboga okay Theo. Ke Malashi. Dumelang Phuthego ya Modimo e rategang. Ka lebitso ke Tshofatso Po. So the scripture for today's offering goes as follow. A son honors his father, a servant honors his master. I am your father and master, yet you don't honor me. You despise my name. Who, us, you say. When did we ever despise your name? When have we ever done a thing like that? Every time you say, don't bother bringing anything very valuable to offer to God. Thank you.